tuzabaho tubikesha Imana n'amaboko yacu, tutabikesha abo mutekereza. Kandi abaduteye umugongo abibeshe ngo bazabaho. Muraho neza bakunzi ba Tuzabaho Murenge TV. Uyu ni umwanya wa siporo tugiye kubagezaho, tubeka basesengura bukeya kuri Coupe du Monde iri kubera mu gihugu ca Amerika na Canada ndetse na Mexique. Je kuri micro nitwa Mugisha Desire Rumenge, ndi kumwe n'abatumirwa bacu hano Nelson Masunzu, Sibomana Freddy. Murakoze cyane bavandimwe, tubage ngo dusesengure bukeya. Niko bwana Sibomana, wabonye gute ino mikino itambutse ino round ya mbere, wayibonye gute? Ni imikino yagenze neza, harimo amakipe yagiye akora amateka adasanzwe. Amatimu yagiye akora amateka adasanzwe mu buryo byagiye bitungura abantu benshi. Ni urukino ruryoshe cyane, aho rwatangiye ruri hasi abantu batarabyiyumvamo. Amasaha yiriya na yino aragoye cyane, urebye nk'imikino iri mu kubera nko muri igihugu cya US. Ni amasaha agiye cyane, arimo guhurira n'amasaha yino muri Afurika, amasaha agiye cyane, ijoro rigiye ugasanga abantu ntibakurikiranye iyo mipira. Ariko urebye match zagiye zibera Mexique, Canada, ni match twagiye tureba byibuze zimukuza saa 2 saa 4 z'ijoro tukazikurikirana. Zagiye zibamwe imikino myiza kabisa, yagiye ikundwa n'abafana bose kubera ko ari amasaha atabangamiye abantu bose. Rero ni ibintu bitangiye kuryoha mu buryo ubu nyine abigenda bikurikirwa n'abantu bose kubera ko amasaha agenda agera ku bantu bose bitagoranye. Rero kubwanje ndumva gitangiye kumera neza. Rero sinzi uko mubyumva mwebwe ahangaha tugeze ku mukino wa kabiri. Kibazo cy'amasaha cyagiye kiba ku challenge, abantu benshi bagiye bavuga ko amasaha agoye kubera impamvu za kuntu dutandukanye n'ibihugu zo muri Amerika. Usanga hano ari mu gitondo, iba iri ari nijoro, ugasanga nyine amasaha aragoye. Bwana Nelson, we wabibonye gute kubijanye n'amasaha? Ese ari za match washoboye kureba kubera impamvu z'amasaha cyangwa nabo zakubereye challenge kimwe n'abandi bose? Murakoze cyane. Igikombe c'isi cagiye kiba amasaha atandukanye kubera ko ibihugu bigiye bitandukanye cyangwa se imigabane. Ureba amasaha amwe aza kare, andi akaza ari mu gicuku cyane hano iwacu, bigatuma abantu benshi batitabira kureba umupira kubera amasaha. Rero ni nkazo mbogamizi zagiye zigaragara zo gukurikirana kino gikombe c'isi kiri mu bihugu bitatu bitandukanye kubera amasaha atajyaniranye cyane n'umugabane wacu turimwo. Kandi hagiye hamwe n'izindi mpinduka, cyane ko hari amakipe yagiye yiyongeramwo, ko twari dusanzwe tuzi igikombe c'isi cagiye ciyongeramwo andi makipe atandukanye. Ubusanzwe habaga gukina imikino 32, ariko ubu nyine ibihugu byajemwo ari 46. Ubusanzwe byari 32. Noneho imikino yabaga ari 64, ariko ubu ngubu imikino izakinwa ari imikino 104. Urumva iki gikombe c'isi cazanye impinduka nyinshi, wenda turiteze nibwo kigitangira. Bageze ku mukino wa kabiri, ariko imikino ya mbere yagigenda neza nkuko twagiye tubikurikirana. Nubwo tutagiye tubona umwanya wo gukurikirana imikino live, twagiye tuyikurikirana yabanje kuba yarangiye, tukayikurikirana nyuma yarangiye. Ariko nyine amasaha hano twebwe muri Afrika ni nkaho akitugoye cyane yo gukurikirana igikombe c'isi. Ese ku ruhande rwawe, kuba ibihugu zariyongereye bikaba byinshi no kuba byari bikeya mbereho, ubona ni kiki cyiza cyane bari gukomeza gukora? Turategereje ngo turebe uko kino gikombe c'isi kizagenda. Ubu nyine ntitwahita tuvuga ngo ibya mbere nibyo byari byiza cyangwa biriho ubu nyine nibyo byiza, kuko nibwo kiba kiracatangiye. Nta n'ikipe ziratangira kuvamo, zose ziracari ko zikina, ntituramenya ngo yavuyemo cyangwa iyi yakomeje. Niyo mpamvu rero tutahita tubihamya ngo abakinaga imikino ikiri 64 nibyo byiza, cyangwa se abakinye ari 104 nibyo byiza. Wende iki gikombe ubwo ariko kitangira nikirangira tuzahita tubona uburyohe bwacu, wenda
kizaba cyatweretse uburyo bwashoboye kurusha ibindi bikombe by'isi twagiye dukurikirana. ariko Mexique yakomeje Mexique yakomeje yatsinze yarayitsinze game ya kabiri ubwo ifite amanota atahukanye amanota 6 ubwo yakomeje niyo timu ya mbere yakomeje yaje kuba birashoboka ko Mexique yakomeje ubwo ifite amanota 6 yakomeje buriya yakongeraho rimwe izahita inarangiza mu itsinda ry'aba ari ikipe ya mbere yego. Ese buriya Mexique isanzwe igira timu ikomeye cyane cyangwa no kubera ko bari gukina yavyende iwabo wana Sibomana rero bibona gute? Mexique ni timu yakiriye igikombe iwabo yarakoze amateka nicyo gihugu cyakiriye igikombe cy'isi gatatu gakurikirana. Mexique bavuze ko ni amateka yabaye ejo bundi bakiriye iki gikombe rero kandi baye ikoze andi mateka mu itimu ya mbere kandi yakomeje matimu ya mbere yakomeje zimaze nyinshi zimaze gukina ama game ya kabiri ariko Mexique ejo niyo yatahukanye amanota 6 izindi zagiye zitsindwa izindi ziranganya ariko nta yindi irageza amanota 6 nka Mexique. Aho ngaho byenda no kubera impamvu zo ko ari mu gihugu cabo cyangwa se n'ubundi banafite na team ikomeye n'ubundi urebye ukuntu bagiye bakinye umupira mwiza uryoheye abafana bawo ndetse abantu bose bafana Mexique ubwo bararyohewe cyane. Niko ibihe bintu bishasha byagutunguye cyane muri no Coupe du Monde turi mu 2026 bwana Nelson niki kiwabonye cyane cyahindutse par rapport ni ya 2020? Nari nabivuze mbere icyo nabonye cyahindutse imikino yari yongereye yari 64 yabaye 104 ibihugu byari 32 byabaye 48 no kuvuga ngo urumva ko hari kwiyongera kw'imikino hari udugu twagiye tuzamo nka za Jordani n'ibindi bihugu byagiye byiyongeramo muri iki gikombe c'isi kandi cyabereye mu bihugu bitatu bitandukanye ubundi cyaberaga muri Germany South Africa byagiye bera mu gihugu kimwe kimwe ariko ubu ngubu cyabereye muri Amerika no muri Canada ndetse no muri Mexique nk'uko wagiye bisobanura. Urumva iki gikombe c'isi gifite udusha twinshi ndetse no kwitabira umukino kwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aja kureba ikipe y'iri mirakina na Portugal ndetse baza no kunganya igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe twari twizeye nka Portugal ko ifite n'umukinyi w'igihangange ka Cristiano Ronaldo ko twabanje gukurikirana umundi w'igihangange Messi yaje gutsinda ibitego hat-trick wenyine ariko Cristiano Ronaldo yaje kunganya n'ikipe yo muri Afrika ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Utwo n'undusha twagiye tubona cyane muri uyu mukino w'igikombe c'isi. Ese bwana Sibomana ubona ko impamvu zenda bakiniye mu bihugu byinshi ubona nk'iye mpamvu ubona ko ari kubera wanje bihagije cyangwa se no kubera nyine kugira ngo abantu bose bagegweho n'umupira we ubona ni iye mpamvu? Ikintu cya mbere ni ukugira ngo abafana bose bagende bagegwaho barebe abantu bose bagiye abafana bareke kuva kure bose bagenda bahuza ibihugu bipakanye biri hafi kandi bifite n'ubushobozi bwo kwakira igikombe cy'isi. Rero bagenda bagira ngo byorohe kandi bifite n'ibiwanja binini n'amastade manini kugira ngo bizaborohere kwakira abafana kuko igikombe cy'isi niyo competition ya mbere ikunzwe ku isi mu kubijanye n'umupira. Rero kiritabirwa cyane abantu ni benshi urabona aba president bari mu kuvino bakagenda bishoboye bafite ibyangombwa byose bihagije biragenda cyane hagiye bamwe n'amateka atandukanye. Murabona nk'amateka Kongo yarayikoze. Kongo yari maze imyaka 50 irenga. Ni 52 itagera. 52 ubwo ari heruka mu gikombe cy'isi. Kongo ari kicitwa Zaire. Icyo yari yobewe na Mobutu. Rero na amateka yakoze atarasanzwe. Kandi urebye nk'abakongomani muri sangi twarabyishimiye cyane na amateka twakoze kandi twari dutegereje twarabyishimiye cyane kandi n'amateka basubiye gukora batsinze ikirazo cya mbere mu mateka uzo kira kiyaza ari cya mbere mu mateka cyabaye cya mbere kuko cyatsinzwe n'abakongomani. Kongo ubwo yari iheruka nta gitego yari yatsinze mbere
Coupe du Monde bushize yatashe nta nota na rimwe itahanye. si y'ubushize inyuma ya 50 52 mu butakibaho bakinye imikino 3 bahise baviramwe muri group stage. Iyo muri iyo mikino 3 batsinzwe ibirazo 13 ku busa, nta kirazo batsinze. Rero no kuvuga ngo arana amateka bakoze adasanzwe, ni kirazo ni intsinzi kunganya na Portugal, ni intsinzi ikomeye kuri Congo. Urebye n'uburyo abafana bagiye bavyakira no ku mbuga nkoranyambaga babivuga, hari n'umufana wabigenze, ntabwo bavuga ngo baranganyije, baravuga ngo twatsinze Portugal kandi baranganyije. Ariko urebye ni nako bimeze. Yego, ni intsinzi. Murakoze cyane. Ni nkayahe yandi mateka mwabonye cyangwa se ibindi bintu byakozwe byiza byabonye muri no Coupe du Monde, cyangwa se andi mateka yagiye ahindurwa? Nabonye ko kuvuga ngo Colombia niyo game ya mbere itsinze kuva Coupe du Monde, niyo Coupe du Monde ya mbere itsinze, donc igatahana amanota 3. Ni nkayahe yandi mwagiye mubona yaranze kino cyumweru gishitambutse ca Coupe du Monde? Colombia nayo yakoze amateka. Colombia gutahana amanota 3 ntabwo zari bisanzwe kuri timu ya Colombia. Kini igikombe kiza kinanira ibihugu byinshi cyane, ndetse n'amateka yantuze na US iri mu bihugu byakiriye igikombe. Ni igihugu nacyo kita mu mateka yabwo ntabwo cyari cyatsinda game ya mbere. Urumva na amateka nayo yagiye n'amateka cyagiye gikora amateka adasanzwe, ibintu byagiye. Nabonye na South Africa yaraye ikoze andi mateka, yatsinze ikirazo cya mbere nyuma y'imyaka 16 badatsinda, ubwo bari baheruka mu gikombe cy'isi nta kirazo babonye. Rero bari bamaze imyaka 16 nta kirazo babona. Ejo barakibonye nabwo ku munota wa nyuma, bakibonye ku munota wa nyuma bari penalty babonye barayitsinda. Rero ni intsinzi. Ariko kandi urebye nko muri South Africa, nkeno nk'aba banyafrika ino sinzi uburyo mwebwe mwagiye mubyakira. Urebye abanyafrika ino, South Africa iri mu gukina igihugu cyose kinye, ugasanga abanyafrika bari banzi South Africa. Mubona ari iki cyabiteye cyane mu buryo abanyafrika babanze mu buryo banakina na Mexique, bagafana Mexique, kandi South Africa ari igihugu cyabo bari bagonze gufana. Wara Nelson, izo ngizo bibona hoyo South Africa ubu nyine ni igihugu kirimo umwiryane mwinshi. Amukurikiranye neza amateka cyangwa se amateka yaba hari ubu nyine haheruka imyigaragambyo, abanya South Africa barimo barirukana abanyafrika bagenzi babo. Urebye nk'abaturage ba Ghana bavuye muri South Africa, abaturage ba Nigeria bagiye birukanwa kubera ironda ruhu ry'abanya South Africa, kubera politiki yabo badakeneye abandi banyafrika ko baba muri South Africa. Birashobora kuba impamvu abantu benshi badakurikirana, badashaka gushigikira ikipe ya South Africa. Kandi muri Afrika dufitemo amakipe menshi yagiye mu gikombe c'isi. Harimo Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, harimo Senegal, harimo South Africa, harimo Tunisie, harimo Cape Verde, harimo Cote d'Ivoire. Urumva, ariko Nigeria kubera impamvu rero za politiki ya South Africa, birashobora kuba impamvu abantu benshi badakurikirana South Africa. South Africa nanje narayanze biheka. Narayanze bira bintu bakoreye abanyafrika babo si ibintu mu mugabane wabo. Ninde munyafrika wo bafana mu gikombe cy'isi? Nta numwe. Twarabanze biheka. Ese wewe ubona ari byiza politike kwinjira muri sport ko ari nk'ibintu bibiri bitandukanye, kandi kuba barirukanye abanyafrika bagenzi babo benda ni politike zabo? Urabona ari byiza kuba babishira no muri sport, abafana abantu bakanga gufana timu yabo kubera ko benda birukanye ababo banyafrika mu mpamvu za politike? No politike nakabumbu cyitwa bihuza, ariko kandi ibintu bakoze babikoreye abavandimwe.
babikoreye abavandimwe sifo byinjiramo cyane ariko biriya bintu ni ibintu zabangirije isura yabo. Ubunyafurika bose uri mu kubitekerezaho ukabireba ku ma TikTok ku bintu ukumva birababaje kuko urebye ikintu abanyafurika babo bakoshe ntacyo. Kandi ukurikiranye amateka abatipe ngo nabashangu cyane mundi baza bakora none abaregeria bijariya barabakorera none bakabagirira ishari kandi nkuko bazamuye bagize amafaranga menshi batangiye kubarusha kandi nabashanga ariko ngo bazabakora Nigeria bazakoresha n'ibindi byashari bitari byiza bitemewe mu gihugu cyabo. Ibyo ngibyo leta niko kazi ka leta ariko se nk'aba baturage bisanzwe ko kibanga abanyafurika kugezaho hariya babakubita bigeze hariya bakabatema kandi na leta nayo igaceceka na leta nayo igizemo uburangare cyane. Ese uwo vuga ko ino coupe du monde yagiye izanwa ibintu bya politike cyane ruva bahingamye kubera ko mu matangira twabonye bagarura refari w'umunyasomalia birazo ntibiri politize kuri ibintu byagiye bivugwaho cyane binengwa cyane abafana bose ku isi cyane abanyafurika kuko byabaye ku muntuze ku murefari uva muri Afurika uturutse muri Somali. Ibintu byababaje cyane abantu ariko cyane cyane abatuye muri Afurika biratubabaza ariko nanone FIFA imushumbusha imuheza undi mukino mwiza finali ikomeye ya Super Cup. Noneho ibyo ngibyo bisa n'ibyubitse bijya bya mbere none abafana baratuza baraceceka noneho ubwo burakari busa n'ubushize ariko FIFA nayo abafana icyo bayiziza barayiziza kuba yaragizemo uburangare ntiyabigiramo imbaraga mu buryo yari ifite imbaraga zo kubwira US bakamwemerera bakareka kwivanga mu bintu bya siporo na politiki hakareka kubivanga ariko bayigizemo uburanga nico n'abafana bagiye babaziza cyane. Ariko nabonye president wa FIFA avuga ngo ntabwo ari abami muri make bafite ivyo bategeka ariko abayobozi b'ibihugu nabo bafite ibindi bategeka. Buriya jambo urumva atarisobanuye kubijanye n'ivyo ngivyo. Nanje nagembireba nk'uyu munsi nagendeba n'ibinyamakuru bizwi nka kinyamakuru ca Ismail Mwanafunzi yagiye abivugaho nawe avuga uburyo FIFA yagiye bitanga ibisobanuro yisobanura yagiye bivugaho nayo yiteteye ayivuga ko ngo ari ibyo bagomba kwinjiramo n'ibindi bitabareba. Rero bavuze ko bitabareba nayo mpamvu ngira ngo abavuze ko bibareba bahita bamuhizura mukino. Murakoze cyane batumirwa. Se umwana ngo wari ufite akandi kantu wakongeraho avuga hariho ura munyezamu wa Cape Verde yarakoze amateka nawe yakoze amateka ku mukino wabahujije na Espanyol akora amateka adasanzwe kwimira ibitego bya Yamare aho naba Olmo hari hagati n'amatire ya ba Pedri aho naba William nubwo binjiye mu minota ya nyuma ariko yakoze amateka cyane yakoze saving ibirazo birenga 5 akora amateka mu buryo yamaze gukora n'amateka bahise bamuha man of the match anageze ahangaho aprofita no kuvuga ko yifuzaga ko umubyeyi w'umubyara nyina bari kuba bari kumwe ahangaha aranarira aravuga ko ari byo byari byifuzo byiwe arabivuga avuga ko ubushobozi bwagoye na visa yiwe itabonetse kiba ari ikintu cyama bama bagifata kabisa bagishira mu nshingano nk'igihugu ese ni US babishiramo imbaraga bashaka umubyeyi wiwe bamushakira visa baramurira yo kuja muri Amerika gukomeza gukurikirana ubu yagezeyo birashoboka ko ari yo yagezeyo nabonye n'aka video bahise bamuhana visa yagezeyo kabisa imatch izakurikira azayireba ari kuri tele azaba ari kureba umuhungu wiwe neza kipa wa Cape Verde urumvanitse amateka yo kujyana nyina igikombe cy'isi yakoze amateka ariko cyamukosheye uyu mugabo
nuko akoze amateka ashaje karifuza nk'uko vyenda yari kuba vyenda afite nk'imyaka 23 nuko yigaragaje kandi yagaragaje impano afite n'amatima akomeye yari kumugoro kuko yakoze amateka vyenda n'uyu mukino uza agasura agakora nkari yari kuguko ariko imyaka ntimwemereye kandi hari n'ikindi kintu iriya match bakinye na Espagne yari afite ba followers 5,000 kuri Instagram yiwe bagiye kurangiza afite miliyoni 5 umva nayo nayandi mateka buriya hari abantu iyi coupe du monde yaziye yamuzamuye twese nta wari umuzi ariko munsi bavuze uko yageje miliyoni 13 urumva ni ikintu gikomeye cyane tekereza mwinga rishize wari ufite ibihumbi 50 none ageze ku miliyoni 13 na mama wiwe yageze muri Amerika yanditse amateka uyu mugabo inzozi yazigezeho kabisa cyozo n'imyaka imubagami buriya ntiyasubira gufata indi coupe du monde itaha cyangwa azaba yaritayinze arakuze ariko ari amateka yo kugwa na ba Cristiano na ba Messi na ba Modric kuko nawe nabonye afite imyaka 30 hafi 37 gutyo cyabuza n'itandatu urumva nyuma y'indi myaka 5 asaba ashaje 40 azaba ari myinshi vyenda akomeje guperforminga nka kuriya ariko amahirwe make cyane ashingise ushobora kuba ari ya nyuma sinzi yego nibyo birashoboka ko yari yo ya nyuma ko azaba afite imyaka 40 n'ingahe kandi buri myaka 40 n'ingahe ntiba bigikunze gukomeza gukina football imyaka iti guhagarika yonyine. Murakoze cyane bwana Nelson, uri kubona guteka igihugu cyacu ca Kongo kubona se yaraho kizagera bikurikiranye n'itsinda barimo cyangwa se bikurikiranye n'ukuntu wabonye bakinye, uri kubona haraho wazogera byenda ushobora kugera nko muri demi finale cyangwa kare wabajije ngo ibintu byose byagiyemo politike, ngewe rwose ntago ndi inyuma ya Kongo, ndi inyuma y'Ubufaransa. Urareka kuri inyuma ya Kongo bute kandi uri umukongomani? Reka buriya leta ya Kinshasa irimo iratwica kandi president yagiye gufana asize mu minembwe turimo turaraswa. Nanjye rwose nta nubwo nafana Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi ngo yakoresheje uriya mwanya itavuga ko bagiye gukura M23 hari ahantu. M23 se nabonye ministre wo mu Rwanda ngo ya profit ubanye n'amahanga yamusubije kuri Twitter amubwira ko yishe birabyishimo byari ibyishimo by'abanyafrika bose bari bishimira intsinzi ya Kongo kunganya na Portugal n'intsinzi tuyifata nk'intsinzi nubwo banganyije, ariko gisegetiwe ngo arabidoba aravyica ashira ngo politike atangira kwinjira igihugu cy'igiturage. Bira ntabwo byemewe biransinzi rwose. Abakongomani babonye ni ya leta ya Kinshasa, ariko urebye ababyeyi bari mu ntambara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, muri Nord Kivu no muri Sud Kivu. Ndatekereza ko kureba umupira atari cyane kubera drone n'ibifaro amasasu ya leta ya Kinshasa ari bari hejuru, ntaco barimo barareba. Iransinzi bo ntacyo babwira. Ese buriya Wisa bavuga ko afite inkomoko originale yiwe yavukiye ara muri Nord Kivu. Kandi yakoze amateka ni utsinzi igitego cya mbere mu mateka ya Kongo. Iki cyitwa na Zaire ubu yabaye Kongo. Niwe wakoze amateka. Ari ntabwo ari kapiteni ni Bemba, Chancellor Bemba. Noneho kandi none hari yazi mu cyaro yavukiyemo Nord Kivu hariya ko ari bira bibazo by'intambara taxi yokora hariya niki se president niba Wisa akomoka muri Nord Kivu, noneho president nagerageze kubera igitego kimwe gitsinzwe mu gikombe cy'isi n'umukongomani Wisa nakureho ibitero arimo aragaba ku baturage b'abakongomani bari mu Nord Kivu ashingiye ku gitego kimwe c'umwana ufite inkomoko hariya muri karakarere. Nelson aho ngaho bagiye muri politike ndende niba leta zunze ubumwe za Amerika n'igihugu ca Cape Verde bumva ubusabe bwa gardien wa Cape Verde nk'umugore kipa wabo
bakamuzanira umubyeyi we kumusanga mu gihugu. Noneho leta ya Kinshasa iyobowe na Perezida Felix Tshisekedi niha agaciro igitego kimwe cyatsinzwe n'umukongomani iwabo wo muri Nord Kivu, hari intambara barimo bararaswa ku manywa na nijoro, ahagarike akurira ya nkota muri kara karere ka Nord Kivu. Murakoze cyane. Gisegeti biriya byo ntacyo bimubwiye. Gisegeti ibintu yatekereza ni manda ya gatatu. Urebye usugeraho udafite abaturage urabanza ukabamara ukabona kuja kuri manda ya gatatu. Urebye nk'inyungu za politike tutanazigiyemo cyane. Gisegeti zira ntambara zivuyeho iriya manda ya gatatu ntiyayibona. Iyo arashaka uburyo zikomeza kugira ngo abone n'uburyo nawe aprofite uriya mwanya hindure itegeko nshinga ry'igihugu, abone manda ya gatatu kugira ngo avuge ngo ntiyosiga igihugu mu ntambara. Itegeko nshinga ry'igihugu rihindurwa n'abaturage, ntihindurwa na perezida w'igihugu. Kandi barabitangiye. Babitangiye bate? Biriya bizakunda perezida niyemere manda ziwe zibiri nizirangira aveho. Kuvuga ngo arifashisha intambara kugira ngo abone manda ya gatatu ntibizamworohera. Abagabo ngo ndumva mwagiye muri politike zirezire kandi zoza kutugora. Murakoze cyane abakunzi bacu, tubashishikariza gukomeza kudukirukirana hano kuri Tuzabaho Umurenge TV. Ibi ngibi by'intambara bizageriye natwe birangire, bizageriye natwe twishimire Coupe du Monde kubera intsinzi, kubera ko tuzaba dufite n'amahoro natwe mu karere kacu. Murakoze cyane. Twari turi kumwe na Nelson Masunzu, Sibomana Fred, nanje umunyamakuru Mugisha Desire Rumenge. Tuzabaho tubikesha Imana n'amaboko yacu, tutabikesha abo mutekereza. Kandi abaduteye umugongo abibeshe ngo bazabaho